Nwethereto wina ugorobo bwega na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu cieru Ithatu na rwa iri tariki 11 mweri-ini jwa mugwanja mwaka-ini jwa 2023 ni mbita MAUREEN KINYA mwoneneto mathithio ni Purity Richard amwe na nteto iria nkureterete ni mukaria uria wagirwe kiri wamba wa factory ya kiuchwa kunogokwa na rwa akari bagitariria kunoga ni makari kaja wagagia Meru kuga bari tayari kuthithia maandamano rojonde Peter Munya amenerete nyuma yawe gutumiria atongeria maandamano ja Minister okaria Professor Kithure Kindiki gucokia biuria biegesha kahola mbere ya kamiti ya mwanya ya Senate. Uchunkuni bwa mwanya kuonania muthetu jwa nteri imwe cia Tharaka ni jikubwira muno urimi bwa mucere. Tukiambiriria na nteto cietu kiriro ni githiritwe gikujirwa ntere cia kiguchu atigania Central mathikone za mukaria umwe uria wethiritwe mwiri jwawe juragitwe na nkuruki jwethera jugitigwa nkuniene ni kieba gikinene kirinja iji aria kinya ukaria nkuruki bwethiritwe bukiro bwethirwe bukitegererwa ni kenda ikarikata riri tikethirwe rigichokerera. Ikiriro na kwithikira nja kwa Joseph Muturia mukuru miaka 65 urarairwe kionyumo akarete kawa nchukune kawe kiochoro kiriro ukira ntuko ekiumia etareki yele mweri omwanja mwaka uyu nchamba ere mami aruare etekuete akarete ng'ombe ciawe atekuete akarete iru biawe atekuete akarete ana bawe akwete no ntubwetu turi antu bamwira yo kiochwa na ndina makeria kuthoania mukurumbu akiringwa ruru mwaka rukageta akiyakairo mukuru kengiri 50 ututigirire tukie kaoa na akareka bakoya tukithoanike kulingana na uteswa kurateserwe mukuru karemere na intobia kiuchwa abaira buteta na intobia kiuchwa kiona wachetha rwirendro eu akithoanikia amichinda na runene yabwire antu bakiuchwa ngwira bompere nkumiruta boya na intobia inu bisive lakini kwa tuwe kanto bara ibare na nyankoloki yawe akariba kiocho ibaritete mukana yo maandamano bakiwa wagibo karibu temete ntamenterei ikirikano ntuko Ithatu nthiru muthakongi na urairwe ntereo ina bikibiki ewe ya iywa ikabaginya kwandamana weta kinya ofisi ine chibwara kana kinya mikindori nikenda Nairobi yonthe na kura kungi kwothe kuona ate kwina untu buthithikite ndene ya area twana na koroto yokia mauthiri kundimandi akiyeto ya baba wetu rakwite itumi ntukwira kawa kaiyirwe turibwa kaiyirwo tuko thainyanya na imbichi barabara chieto kuma Mikinduri weta Mutindwa kuma Mulika kweya Mikinduri kuma Muchimukuru weta Murere kuma Maua kwena Mameru ikwethera kwena rondi bloko barabara ene otuku turi amoloi na kawa nkunia 80 tia chakamatero na Ituro kana ikamatwa na wiribaro chakamatero na ngari yena namba nebuo na rera ntu bawethera bana rondi bloko njirene ngari chieta ikamatete merio kinya ya irio ekoribwo nekirwo amwa icitie kandikwa nambe ngari na intobira byo kare ngari nereko kwa itokuwa Meru County euje to president wetu kawira Mwangaza itokuwa ngari ira cha kulokere ntuko ya Jumamosi otuku barabara ene cia Meru County barabara ene cia Tiania East kana Chiembe East no kana Chiembe South kana Imenti kana Mulika rondi mbuloko ira ciare kuo no mwanka ciethere ngari uni andikirwe amwe na MCO kiochwa Stephen Akule na rombete akari kwata na ira mabisa bo karie kenda ukirio karia nterei kweke otwika kwe muntu wina ka information kinya kanini akera muntu unge na lakini neta kireo neta ki police akaena kwandika kinya statement na wewe unika ndareta information na ntikwenda kwithira ndi ambene
na wirane bwa obisi ya mbunge otiganisti mporo abori no nde munya kumblame askari betu kana mtungiura no tunde nama tutena into akili neke kumenya imture kuonete mantu ya wachetha batairi betu tethia kana wachetha bamenya bare awita atia ututethia ende no ntumantu atutimenya bato saindi security itwinyelete saindi na tukabithia mantu amenye muno na mbwere investigations cia mantu ya ciendelete boya muno no bura mantu amwe kwa polisi atetawa na nya usipindi yake yatenda kuwa no ntukui mantu bena bati kwenda etatia yamenyekana yangangia mantu lakini yetete boya na mheshimiwa mporo ari amwe ababwe na naboete njara mantu ne ya na ndi nama other than punishment ire murungu ere kuwa antu baba teona thiri inya sheria iheta mwaka ikinye muthia na antu abombe kuonekana na sheria ibute ngui yayo MC akulena arombete akari amwe na atongeria ba kaunti Meru weka siasa kuraya akiwa Thaa kaita kangui Ruto na kulukira no president ebo awe si mare awe sawa MP awe si mare awe sawa kidai women rep awe si mare awe me akeuti ere barute ngui ethire but for now let us be brothers. Let us be brothers and sisters. Tuatura njirene tuarakia siasa njirene siasa. Na misie katuita tuichoka na nyuma. Kithomo katuita tuichoka na nyuma. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika. Onde maandamano terigiri kuthithika ntuku ya rojo athingati barute ruregani na thirikari rwa Azimio aja kaunti ya Meru ni baugite ni baibanganitie bwa kung'ana gutigira maandamano ja kuthithika bariuga ni manogetwe ni mawira ne ja urongo ja thirikari ya Kenya Kwanza bakiuga ngarama ya utoro ni baremete ni borite mabisa baukaria na borithi kubakanya ntuku ya rojo gukinyaniria kioto kiao batikuigaigwa. Endera maandamano ya rutere ruria na thirikari ni rwa Azimio rura rutongeretwe ni Raila Odinga yaregeri kubwethika ntuku ya royo yatongeretwe ni wari waziri wa urimi Peter Gatira Umunya nayo yaregeri kwambiriria mutindwa muthara na tauni ya Maua riwa iye kibaki ya makeki Azimio kumembe batongeretwe ni Jack Munoru urani mukarete wa kiama kia ODM kaunti ya Meru ni bauretie mwingi usiumiria na wingi kuthetera kwinamua kwa ngarama ya muturire ni thirikari ya Kenya Kwanza bakiwa bakunua ni wetera mawira ne nkabo ya kwinamia ngarama na bakunua Tuna maandamano yatongoretwe ni mheshimiwa Peter Munya urori CS wa agriculture na ntubeto ni bone tabuboya ya thirikari ya Uhuru barera bakwa muno thirikari ya Uhuru kure thina barona bagwa katotare muno tero Meru batu twachio myobera bwatara muntu oyo ni kanu batilwa baringira Ruto kura na wingi nende ya thirikari ne buraberere buonde ni buratwekere n'urongo ko wantu beto kinyabo ne badori bonene barua royo batura maandamano na fujo mo bara baweto ni atola kura na atoloto kwa kura kumbe te atola imurongo au kaje Kenya amira turumo na dinenu na dinenu ya ina ndabu ende batu kenda tutatuwe ni miongo ene Kenya kwa yaka Meru tutwani oyo totoi maandamano kwa funjo kwa kuibwa totoi na kana na mweko na maisha tuweke babarene tuinge baba tuombe na toboria mwakare atote ka Kenya ni wa Kenya teke na Kachagua atuita nto buida ni kato kwa Kenya kote thirikari Kenya ito beta kandaika ontuko Ruto ni tuwe batu rutero Azimio ontuita mringere kurani na ntamu kampenere ni tuwe rutero Azimio batwe tukanto baraba kina kento ngidandatu baraba diolo kabara witono n'urongo turo twateria tobetu twana tudome bara diolo kabara w'urongo nende kekatu
kwenda uma brabo bawana bono twethigo baithikare rai boni antobeto uma ni worira bakuromba thirikari ukulukira waziri wa ukaria bondene na matura Kithure Kindiki munene wa Boris Japhet Kome kwaranira na mabisa ba Boris nikenda batike yotonyera kuthangalania maandamano ya nontu ya kethwa yari ya thiri na mwakira Boris no tutoziara Boris ni tworo kaboro kwetekero kwa wathina anto baina right ya maandamano eko twikiria tiangasi eko turairi barra eko turairi thina eko turairi mururu Kome maandamano yatu ni ya amani bwana siezi Kithure Kindiki ekala to Kenya bagwethia maandamano ya amani waturetera bala waturetera mashinda waturetera boriti waturetera mabunduki katokunenkrete kitheteu uriokebenya kwena individual criminal responsibility article 25 of the Rome Statute okay aporo ato twako ambithia kiripotera Weru TV kumembe bitawa Marion Karugi wa Kinyua. Umwe wa MC bakuorotwa akire mbunge ya kaunti ya Meru ni amenerete Peter Gatira Omunya nyuma yawe gutumiria gukurukira mutandao jwawe jwa Facebook akiuga agatongeria maandamano ja Azimio Meru ntuku ya rujo MC ujo ariuga kinyegi taria thirikari ndhiru utorone bwomi na kwa Omunya kabati kwa thirikari kanya gwitira Kenya ngugi Munyane atumiririe gutongeria maandamano ntere cha mutindwa muthara na mawa kuregana na gwitia kwa garama ya utoro na bwagwetera nande kuona kwetherwa antu bagachumiria Muthuri Muriuki na riboti iji MC wa korota kiama kia UDN Anderson Kawiria na ina ciumiritira kwithwa kimenyeria Peter Munya na kiria kwa ketho na maandamano ruju akimira maandamano jaja gobo ni wa yemunye nabu ndokagita karari minister to nyomo andamana kandi ari muno no ntomero iturari na there muno ndi ari munya muno tuko akiwa ati gwina maandamano ya Azimio amunya no komya itara wari kumire itari na thoko amunya no komya thai mira ndi wita Somali thai ana betu iba kuthoma antu bembe tware ya ikwasi bya mute lakini thai tukire yangu komunya bwana Munya etanara ura county ringi kwenda kwandamana batu waturetera mwarate yura wetu wa mwere bura bwa kwingara uturetera thina ndene Meru kankwira uma Munya owe kirundu kiwe nakyo kyo thoku kya ruritho uteitara ura kwenutiania etoyo kiana baku mbere ubaike mustari no mbere na mwekuro kubwandamane kenda antu bange bakuthiata agwede kwina mirandi kathomba ira Munya arigithije gitakarari minister na mirandi yothe ne buri guchunkunwa reka kuibwa ruritho batu thai twanirire no asumbura president na twakunga unga watwira wekuwa mutu yena mire siringi yelira watwiri na asietere no awurire ngie wekira homo ndokene ukiwa goko bwithia owekirete ndawa we ya kuwira ngie itugomyani omo wathithire twagubwithiria ukarabati itugona ara ora muringene no yere wa no wakathoko emira twakwenjenja thaye ndi nuretere kwenjenjera imami Munya no kulikana wari CS tutathithia maandamano nyantu kwemwe ko etikia mithika lintori we CS o agriculture ndene Kenya akigo thai Munya atibiriko thwakiagagie Meru nondu botongire bugwatanirite kuibwa no kwanganga na uweswa mira wiki Somali wona mbesa itare agriculture no nto tatetha cia antu betu na nwisie batu cash crop eto ni mira na ara ndene igembe inkuiba no kwanganga kitha no kwenda bwana gutumira yo nkwoni Musomali omutu yara lakini waturetera mantu akuikwandamana thai tweru aki ichamani Munya ke no ro inde ibiro ki wote kwenda kwewa gitene thirikari batu tendo kwenyanda igemwe ko karelax thai utongoria bwaku Munya no remero ikuruta ndangwe na ira wale utongoria no ekethere kiraitu wekethe MPs utari na muntu nyore ko weketha bonde na rutingwe beto ba Meru kana leaders ba Meru ukweketha women rep thai nyaka wirorora wete njara ninkuibwa no ramberi omweketha eka mama arutira Meru ngwe inkuona utongoria bwaku we Munya ute muntu ute utongoria na itare awe amba wetere nyo wathwe ria na rancho iwe wetere watho iba mama inkuona CS bakuwatanira na kawira na babangi na MMP etera wona utongoria bura bwita inkiripotera Uru TV Muthuri Muriuki
Biumia bika inyuma ya munini wa Rais Rigathi Gachagua gutongeria kigomano kia arimi na agwati mbaru bakaoa nituriungirite arimi bamwe Ntere chamara tukienda kumenya uria urimi bwao bwakaoa buringithitwe ni kigomano kiu baingi bao baritaririria kuri na wirigiro bunene muno ni untu iba kuona thirikari ni ambiritie kwerekeria inya yao kiri kimera giki amwe nabo ni borite thirikari gutigira ikuringa nthi makatero jaria bakuga nijo zatwikite mpanga akiri sekta ya majani. Izi ni ripoti ya Martin Mugambi. Othenya we munthi muchie kwario ngwanjeru kana njerwa mpuko ntura ya Weru kiri gicigo mbunge kia Mara. Tura mwithira akigarura kawa gake karanikite riungwari umwe wa arimi banene kana estate farmers kuma kiri gicigo mbunge giki. Na ndambirie kurima kawa miaka ya 80s. Nyo ndambirie kurima kawa. Kithi gya gukonyora kiario ngwa gikithiurukaga riuga Weru bwakaoa itakabo kumira na kuri na wirigiro bunene bwa kuthongamia maguri makaoa na kabeterete kawa gakabakethire bona buraga kauma. No tutikurega twino turirikarie kuga we are safety, lakini ile tuone outcome bure kuthia after this year twambagiri kwendia kakari twena koriu kakaniko gatwira either nitugwitia ani tukwimana, lakini twina hope kukabua tuturagia maurigiriro meokerwo tina urigiro utirura ini nyamwire ini ability akurura ntu juhudi yeu twina a lot of hope, twina mwiyoko munene muno tu nontu ni untu wijite nyuma ya miaka mingi and unfortunately ati umenye ni taru lulu ni taruimbo riongo mochi uyu atakuri wenka kuri na murimi ungi uri nkuma wa kuma mbarenu twe mugambwa mukobwa baba bairi bari bamwe barimi magiri bakaoa ndeni ya nthiguru ya Kenya barabeterete na kuraithiria Weru burabwa mbirite gutambua imonenu wa mutongoru wa mugongo Rigathi Gachagua kuma inde ndatonyire mugunda 1988 ntaumaku ino tuneo at the end of the day gweka ntunkona na kandinge njeki kuringana na arimi babakaoa karimbecha na kwogu thirikari igekiro rito kiri urimi bubu bakaoa thirikari ya nthiguru ya Kenya ikaomba guchokio tonga bweyo kawa kembesa na gitumi mbuga kawa kembesa ni ati no kalimagwa na no kwithira estate farmers ukethira mtu ni aruthira estate na kulutha biashara ya kawa the way ungia kulutha biashara ya hardware ukethira mtu arutha ya kawa mwana mama bariuga wagia babatara echana nkinya ndawa iriba tiri cha kubwirira kawa ikugutemete kawa kainge kaomba kwithirwa gatakumana na arimi bainge kuremwa ikugurira ndawa inu na kogu gutigana na kawa twenda muno baumba gutunenkera inputs na batunenkera inputs, that is fertilizers, ndawa jia kugira na nyamu jiengi itu tutirega tunenkeretwe ikena tuletera fertilizer ikena tuletera ndawa jia kulima kawa ikene jiejo jiongwa alimi bakena igwata. I want to tell you my friend nabo bakena bangala ini wenge na ukonge bakena kabaira bau nabo baikabagira na u lira ambiaji auma bakena kabira. I want to tell you coffee industry no kaithwe ikarite wega muno bobo takogana riongware ongera na kuga atero kana mikora ire thongagira kirithoko cia kaoa riuga ibo benyangirie na kuragaragia thoko cia kaoa ndeni ya nthiguru ya Kenya na wikira murimi uguta kateo ciuni ju muno ithiragia kaoa nontu tariu meoga twikariu adi kwendia gintu tamburi kana bura mwaka ngakwa example ya matatu wetereni sani kuika ngariro likwira ngari no jeteraiti etererengi okuigwa nontu akalumuga gantuke ngari next year keja ine buru kateo sine tayu baira toko karudu awi iketho ina 1 2 3 4 ikinyira mwene kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.
Arethi kuma ntere chegembe North ntukuya rwani bathurite atongeria babero baria bakabatongeria na kubangania ngwataniro na mabisa baukaria gutigira ni bagukandana na makarika ja wagagia zaria gwakagita jatwikite ntabari kontere umagita kwa magita ni gukujiri mpithukiro cha maitha iritigirite antu kathumba batete utoro bwao. Tumefanya uchaguzi ya kamati mpya ambayo itakuwa ikitusimamia na kutusaidia katika mambo ya usimamizi ya ng'ombe zetu katika pande ya Jangwa. Baraba dhuru abakari tangui. Kenda abaithira baina utongoria aboyeru arethi bakuma ntere chegembe North muno kuma ntere cha amwathi barikanire ntugo ya muthe obichini ebwandi yogwa mutwate nikenda bathura atongeria babakathi namba na kubatongeria mantoni megi orethi ebwao na arantugo ya muthe bathurite kamiti ya antu 13 batongoretwe ne mukaririgite egwao twe Julius Imbogori nikenda batigira na kubatongoria. Kulingana na vile eneo letu ni kubwa, tutaweka mikakati ya kutosha ili watu wetu wasisumbuliwe hasa kwa masamba na upande wa ng'ombe. Sinda yetu ilikuwa ni siasa, ndio ilikuwa inasumbua security ya Gembe North. Kwa ajili ng'ombe ikienda, hao wanasema ni wapande huu, wengine wanasema ni wapande huu. Lakini mpaka saa hii wale tumechaguliwa, tutasikana pamoja, tupanye kazi na bidii. Tutasaidiana kwa mifuko kusunga ya pandi na pande ile nyingine mpuko ikiingia kama imedua pande ile nyingine ya kaunti ya Isiolo tutarundisha. Na hawa tutasikizana na ile watu kamiti ya huko ya Isiolo yetu ikibwa naye inarudi pande hii. Kwa hivyo sasa tukue jointi wa malisho. Kwa maana tusiumizane msituni. Hao watu napenda kusema wale wafugaji wote ambao hawajafika hapa muwasaidie kazi. Ni watu ambao pia mimi hata kama mmewachagua ni watu ambao nawajua. Najua ni watu wa kazi na tukiwashikilia najua ya kwamba watatusaidia kazi na tutapunguza wizi ya mifugo yetu. Vile vile ningependa kuambia kamati ambayo imechaguliwa, nyinyi mnafanya kazi chini ya security team. Ikiwemo chief, ofisi ya chief na vitengo vingine vyote vya usalama. Kwa hivyo nyinyi mkienda kusimama peke yenu hamtaweza. Kwa hivyo ningependa tu kusema ya kwamba mfanye kazi na vitengo vyote vya usalama na msiende peke yenu kwa sababu tumeona ya kwamba siku ile watu wanaenda peke yao, simeona watu wanakufa. Kwa hivyo mfanye kazi vizuri na vitengo vyote vya usalama. ACC igwantere echo amotwate to Moses Corres na choketia nkatho kiri atongeria baba na mono akiboragia endi bathinambe na kuwatanira gutigira urethi bo kwagira na mono bakiuga ibabatiri kwithira bakirutaruta ana bani ni baba kwithira bandikitwo kurethia kiri ngugi ino ya kurethia nekenda bachoka cukuru. Utongeria bo yaro kabweta na chwa na bo kono ni mbibo na bo getero bo kawa time cia kuritangwe kuthurana na kuo uте muntu thura werwa ka aturo nene ni ginya itogero ya roma we utwetethie chiro tuone angagoro ngoge atwetethie vote kwa huu itugucokia nkatho no ntobwa kuma chief ndio no ntobwa kwita arethi babo nthe buru na bakuthurana na ibo arethi na tukendelea bobo ya wananchi wa Meru, especially watu ya Mutwati. Ningependa kusema ya kwamba tushikane mikono, shikeni wafugaji kwa sababu hii ni mali yetu na hii mali ikiisha sisi ndio tumeenda hasara. Usikue unasema mimi sina ng'ombe wala mimi sina hili. Tushikane mikono pamoja ili tuweze kuendelea na kusomesha watoto wetu. Na sitaki kuona wafugaji nyinyi, hii kamiti imechaguliwa leo, wale watoto ambao wanawekwa wachunge ng'ombe ama mbuzi. Ningependa hii kamiti inisaidie kutoa watoto waende shule. Sitaki kuona mtoto anachunga ng'ombe ama mtoto anachunga mbuzi ati kwa sababu ya mambo kidogo kidogo. Kwa hivyo hii kamati mnisaidie, mtu yeyote asiajiri mtoto katika mambo ya ng'ombe. Kuma mtu wa Gembe North, Betan Class, Chabari. Ibwega Nicholas Chabari ni untu bwarugono ru mutegeri ta nambere na kwithro gwatanirite na bautu inchokerete na Nteto nkuruki. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorinchake Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Victory Furniture Shop ni nduka enjero aja Meru na ere Greenwood City Mall Mugarona Nkubu Stage na ere na furniture indongi injaga na cheki nande amone ntobingi kadhumba bya kumataki Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture na magurija tukuinyere mubuko jaku ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Kuruki turi na Thaa mwanya kumurika ofisine yaku na tukakuwa na discount ya 25%. Rionga nduke Nteto ntuku chionde iturugura kuma Ithatu charukire mwankathe muciogoro kana uturingire thimu gukurukira 0748 578516. Victory Furniture Shop for original, quality, classy and affordable furniture. Ngukugwata ugeni oringi kiri Nteto chietu cherutha Ithatu ngichokera na Nteto nkuruki kinya kwethira guntu gukwingi ntere cia Tharaka ni kwithagirwa kurumiri ni Thano chunkuni ni buonanite ati ntere ici chiri na muthetu jo muthongi mono kiri urimi bwa muchere ni untu bubu gikundi kimwe gitiga kithirikari ni kiambite kambe ntere cia gatithini kenda kuritana kari urimi bubwega bwa kimera giki imwe cia ntere ire ikurithiritwe gikurukwa kubwa kwendo muchere ni amwe na Nkondi Matakiri Tunyai Gatithini na imwe cia ntere cia Igamba Ng'ombe. Timo ya kananara muchere wijikenenwa ndawa kwa wingi ende Gatithini wa dini ya Mukothi Tharaka North Sub County. No twadie tariki 1 mweri wena na tuchuanda itwaithire tukianda bubu kuona buroko enu na itwaina tebu inu kuona cia mbeo na muchere kuringa bato chuona iromba rire twarombie kuma 2000 na murungo twigirwe twina miaka 23 eno imwira twari nio twaenda kubonia tontu ukona guntu matuma maukura na muchere no kure na imwira twari nio mono ikuwata irio bya kuria mujie tondu no ketha wina mbeca cia kuigana ata wina yura no kaguririo ende mono twabe tubae na bira bigatigara twenderia turi atukiraniria mono na arimi bantere no bogite boba kanjiria urimi bubu nontu ibuba kona bukaumba kubaguna matibaza kwa ni mwingo ya usi waura na nitu yobo na no babe monda wakwa na babe na ndumengi muno mambita mwana goya uzitu tu na ake bamwe na mondo ni wake usuni wake uzu uno moto nya kubana buzele babyo makwata na nonongi alafu wainga usi waura odi umbere yanye na ala menga lekozi mo ndeni tuima oyitu ine manyanya yani mekebe 10 no gatarira mekebe 10 ya muchere na bieni riku utikone riguru tondu teni mo no withirania mekebe 40 kuringana na utaramu baba gwetaga na ukagithingirania 10 by 10 ukithirania mekebe 40 nanga matuma maruta tondu matuma makuthiane na mbeca cia muchere bia kuria turi ya kila ntugu utie ntugu twagaga muchere so nontu bobabi bia kuria bia kubeya ngaraka antu babienda antu bagire ngugi muno ende niyo muchere utika no kulimo ko wetu ndakena muno na mbeca twaomba kusebu nyingi muno nontu tutithi ndukani tukilimaga bayini bunkuona unankali maburuti kigiria murungara ya mwanani no rimi boraba ni Nteto ntere nwingi ametere kithirikari yikineta kilimo trust kuona turenda ku encourage arimi murimi arima munda jo arima muchere season yeje kwa mfano season yeje kwa tuka waita muchere au turenda ku encourage murimi agacokeria ndengu na kwa tuka ti ndengu eitho cokerie thoroko uthije thoroko ucokerie thoroko karanga ndengu
kana soybeans kana any legume ni cia mathroko jaja bukuona ugakurukiria au season ye wingi embere yo jocoke muchere ukaireka na muya bano mwaka jumuthiru kire antu boga na 12 babo bakambia kure muchere baberu kana bakongera mara 10% 12% uri ibwayo wa muchere kure toke thenya shukuru no kure wambio so union niyo kintu kembere gutuma tuwagiriria mantu ja muchere food security na kwithirwa ni tuongerete uri ba muchere kuriku Kenya. Nkiripotera Weru TV kumagatithini wa dini ya Mukothima Peter Paul ogwa kabithe. Minista Kithure Kindiki muthenya jwana na chumirite mbere ya kamiti ya Senate iria ikuthingatira mantu jegie Shakahola. Kindiki na ithurite Mwankira Nandi iri 350 na irikite kumburwa mwitone jo aria mbirira ingi 40 irikitie kuonora na ikaumburwa rua. Nguruki na ugite mutumiri Nteto Paul Mackenzie ni arikitie kurugurirwa nthitango 4 iria Moritani jama thoku kire athingati bawe na kinya kurigiria ana baba ingi gukinyaniria kiroto kiao ya kugwata kithomo burani giutate na katiba ya Kenya. Anthony Kathenya na chotariria. Karibu Prof. Akiaria mbele ya kamiti ya mwanya ile gusonkuna ikule jonekanite ntereje Shakahola kaunti ya Kilifi, waziri wa ikale Profesa Kithure Kindiki nilithite ati mpaka thaa ino miliantu ilelekite kumborwa kumakembelela moditoni ojo wa Shakahola ni 350 mbele la 40 nilikite kuonekana na mutaratara wa kana wa kumbora mere nudite na mbele Kindiki akelede gatembele la ino nikulegula kudura jina mere ya ntuba ingi. Waziri Kindiki nilithitie ati ni bamenyete kaoma kwari na gikosi kiawe kinai kiri mudito jwa Shakahola na ngogi yakio yali kulungamira kuragwa gwantu balabali muditoni ojo. Waziri Kindiki nilithitie ati Kenya ninyilikite anene kumane na ikali kalele ya Shakahola endende no nompasie menyele kumane ikali kalingita lele kiri ntukuikeja. Did he have a militia? Yes. All the evidence is pointing to the existence of a militia whose work was to supervise death, make sure that those who change their minds are forced to continue with that process till the end. Losing hundreds of people is a great loss to the country. Even lose one person who is lost to a criminal is a big loss to a country. Would rather we take precaution and save the society than to be too liberal. And then our work is to bury people's children, spouses, relatives as if it's a casual thing. So going forward, this exercise must be circumscribed by the need to protect collective security in our country. Kindiki akelene liditete thirikari yari no menyo bwa mekalika nje mudito jo Shakahola ende tali no menyo bwa mekalika ndane mudito jo. Kindiki akethijaga na mbele na kulombole kilikire ya Kenya nonto bwa maite male mekalikile kile thirikari ya ukabere na thirikari ya thaino. Since Kenya's independence, this is the worst security breach in the history of our country. This is the greatest attack on our national security in Kenya's existence. Is that serious? All we need to show is the suspect was in control of that space. That's all. We didn't know that what the situation is now is what it is that time. And for the second time, if not the third, on behalf of the previous administration, where all these things began, by virtue of what I have already stated here, and the current administration, I apologize to the people of Kenya that this should not have happened. Waziri yojo wekalia nele ditete kudia ukabere nombas kwediro kwina watho bulaboka ingere kinae kwitha nde adini kenda kuthina mbele na wekinae bwao.
a freedom to worship and to religion does not include the freedom to kill people or to take their property or to torture them or to expose them to degrading treatment. We must prevent ministers of religion from using this important right to freedom of worship and freedom of religion, from using that space to cause social harm. And there is nothing unconstitutional about that. We'll have to address that. That ruthlessness that we applied that time to deal with our Muslim brothers that time, we will use it on our Christian brothers and sisters the same. Kuma mji munene wa Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kadenya. Nyuma ya gikundi kimwe kia ene ba matatu guchumiria kuorota ngabana Kawira muthenya jwa ntuku igoro bakiuga atithiritwe akibathikira na ndi gikundi kingi ni gichumiritie ntuku ya narua kuigika ngabana Kawira bakiuga nethiritwe akibathangikira na kubatamburukiria mantu jaria bendaga zethirwa za kierekanwa baugite baria bararagia igoronoka bagukira gutunywa biashara yao ni sako enjeru ya 4NT bakiboria gwitikiria ageni kuritira ngugi Meru ni untu kinya Meru ni bethairwa bagitikirwa kuritira biashara kaunti-ini ingi. Bati twithirite tukienda kuona ngavana no kumenya ari mama wetu twinde itukwenda umwona riria twina tumantu nyomba itukwenda umwona kikao kia mbere kira twakarire nawe nthi kurwa kuthurwa urio appointire antu bara tukonaga riria tukwenda kwaria nawe na antu bara mwanka na aru twagerio batumaya maingi muno batuthithiria kikao na ngavana wetu tumba ukaranthi guru na twaria indi gikao kiu gitemba kubwa mwanka na arua na ito andikite baruga imwe twandika baruga ithatu tukienda kuona ngavana tumwira tumantu tura tugwape nikiri sekta yetu matatu na tuthina tura twithirite twina tu Wojo ni bundi mutongire mwe kama mathuku ma kaunti ya Meru muthanyo igoro bakiaria bakiuga ngavana wa Meru na regete kubathikira buru indi muthanyo na arua no temachokio kipwaratie mukarigite bakemakemenya nyaigu kuwa baruga ikwiro bona muri ukikwiro ichietirwe ibetire bandikite baruga ithatu iri kwarua no ria twari na mugomo ethori kana ria twaugite twaregete twagomete twari kuria mbe cia council cia county government itwari na 3 months tutirite ngabana arauga turenda gutirimana nwe kana turenda ngugi turauga turenda ngugi na ngugi na itero bwana iyo no bwana muri ukingwitikio ti muntu utorete ngugi raiti kwa mojero kwa jokia arua kwibenda kugoma nuntu bangugire gwiteka town ko kwa bakonda kujukia advantage ekuga manto amugomo matatu tutikuthikirwa na ukenda gutegerwa ti muntu urona omwa kiongozi omwa urora leo wenka ne bundi nwe omba kuthena interest yawe nuntu bundi wenga leo ne chera na chera chieta Nairobi utirogera ikauma igwita na kuru kana igwita na nyuki na inyawa riria akenda kujuka tiero mbia gwita no utiragetikire kuga akagitate akeja kurigiria ngari ingi chieja ko toga 4NT keja ri tugero na tugeta na kuru tugeta nyururu twakurukira nyururu tugeta so muntu uri hari na interest yewe atikumya batu twakumiza akiwa ngavana neritwa kibathikira na inya kubathiria mathina muno moche ngari ciao irira digaire kwitana nyuki ngavana na iguru kiriro getu na tureta mwanka na nyuki areta aratuthikira pararia na ngavana mwenzake na turetikirwa kwithwa kwina gutina boundary ekwitana nyuki kana ekwija Meru na turewa ya mabithatu which is Menane which is Menya and Kibantu ndere ngikothwa kwina 4NT Cavs na Ndatima ko ne kwa kuriu na inya baba kuga ke uti ntikuona kwina ene mbaria ekwithwa womba kuona ngavana kana ngavana omba kuremo ko wi sa same kwithwa mtu omba kurungama ndene byombo bya habari au gate ngavana wetu Meru na ageretie kumwona arema icho ntugu ingi kwari na manager municipality bwana Gitobu jira aratinda na bau barara iegoro na araberesa mathogane ja ngavana na ure gukari so na ndi kuona egoro bakiuga ngavana ati ubathikira ntigwitikia ngavana no ngabakiarairia mantu ngavana ongi nuntu turate bathikaira aragwite thinera ndene county Meru akuna bia mabibingi bila bikonda gutanguwa ya Meru biketha bikira bia mabingi bieja onto brogete gutumba kumbikana onto no moka kutha kuno kurabia mema tatu ndene county Meru o kia mari yake agwata KINYA keja gikachwa antu bange nabo gikaragana kiaragana ikyo gutumona twikira 4NT nuntu 4NT o ure yambiri 1980 to 1917 no heriku na ibethithite mikakati yao ikyo gutuma bakura lakini batu ure wethe othithia menya ukagwa na arue guciara nyamena ikiwe kubegia ciara mawa shaki ruje kugitabure na ndi ngugi yonthe gakurari
nekija bukambiria ndo achienu cyo gutate cia kurwaja gintura so batuika tugwatania tweke nini imwe tuthithie Meru iri imwe ukethwa Meru na arua ina bia mabieri kana bithatu kana bina tutithwa twikira point lakini arua twashene bia mabionde bila kinya naru twira bia 18 na twinde the same Mumeru the same nini no bia mabio 18 ibyo bikwenda twinga Meru twithwa twika matairo ariku twithwa twiruja irando emwe so kankuga no na kiwa nto barabara muthendu egoro kabokira muno bia bemba tukuma kaome na nto bobote bati kongare yetu iretu gwita kuraja nekethwe etigiritwe nafasi na ikyo tukaritie muno na inya thirikari yetu kana our excellency governor bibia akaritie muno na no point arairie muno gutikethwe bara na bakeja bajukia advantage ya gwita mbio egwita gichorochoroni kongare iretu guchumba ile chietu ngari ile chietu itikumba masafa maraja icho china rutimbio kongare chietu iri kumba nacho kwingari iri kumba gwita Nakuru igeta Mombasa igeta the other outside ni mwera Meru icho tugwitikiria kenda igitate tumba ko compete ke biashara na tugakira competition ni yetuma ndi kurikura uketho ore oenko kithimana karura gaku uteombo kinya nkiripotera Weru TV mbicha muthuri Murioki Soweto ni ntura eni ni kumantere cha marimanti ria iromeri ni anto batego chiombare baba inge batiumbikia kinya kuona irio bia keuka na kinya gukinyaniria mabataro ja ana bao kumania na wagi wabisi ana baba inge ne bethretwe bakiremwa gweta chukuru ontoburia botomaga baba inge bao kwaga wirigiro na bwana bare kwewa twana bare anini na kinya kugurwa batekinyetie miaka kire ndionga ya mwanya guntune guko mubunge wa Ikuru kaunti ya Thaa Nithi Susan Ngugi Mwindu ni aritete mukana kire antu arume bara benyangagia ana ja baba kiwendo akibera ntuko chao chia gukirimana na watho ni intare Kasire tie bagasia maso weto no to Soweto yero inothe na chio nditoraga ginwa the na cia Soweto akuone mujumbe mwa Ikuru kaunti ya Thaa Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu akiaria kirendio ngazi yake nturani Soweto thokoni ya marimanti nturera jirikanaga baingi baona antu batebumbagira kiri muturire wao amwe na kuigwa bena ana cukuru mwankiro kegwa na babatiumbaga kuthoma nontu bakwagia bisi Susan imthera ruta mwa Ikuru uyu kwa rito cia gatonde uratwere cibitari nontu bakwagia mbesa kumembe mbayo cia gatonde nene chef nyonka murira mwankara Yesu akamwita mbere yake butigwa boke mwendereithia lakini gatonde mwankara agatweka stable mubanga bange gatonde nkomurera mbia cia NHF kumemde kibanda yake kiyo kiegwe ndi bambe murembia cia mwaka gunde rutukurie tuthiete ogutibu Susan akithire tayari kuri antu bare ya munyaka gutumira ana banture no na inu ntu batiko ebombera mtota kweyombera ati antu abu tutwana bakathia bagachema bakathi kuandika kuredia bakathi kuandika guchukana bakathi kuandika kuwata twana bakathi kinya gutumira na njeri ringi tutakwenda kugeria ati ana batheni bwaka bao tisa sawa araugite gwirira karuta kwanjiria muthenya gwe mthi gukandakana na mtugo na mutugo utumira ana baba buthuku pokegwa kwe mtugo chiema kana kama mtu akenyangia kiwendo akenyangia ratoto child labor kukayo kaya kathi utumira wirani ciake ngogatinda muro niko mutaira roje kwa kathia kumurindira ngucho kwa kathia kinya kumwenderia bangi hore kwake kama ntampata sawa sawa na ndabora we na kana gatonde tha ino icho wera ndite kuruta kuma thaire kwe no junti murekera kinyo gwa Soweto mboko mbegwa oyu ndimorekera kinyo gwa nweto ti sawa sawa ikagitani wa kwatheretie amona kuwata njara agatigire ntureno ni gukira kimaendeleo antiwirire agana machingo mathagi na woi no rekwe kama mtu aragete kwe na muromi kwenda kakwe wa bwega mami mbioni ene ona gino machingo matha no rekwe wana baba wetu maraya gino maraya no rekwe wana bara marebi gino marebi no rekwe to batedia muntu onoka abanga wera kwenda kuruta kathinge ndia kanyamo ga kwanda ngoti yakwa nkamutedia kathi kuruta wira chiake wankaso wetu garuka kumanturania Soweto thokoni ya marimanti nkiripotera Weru TV bicho wa Paul ogwa kabithe Kuringana na riboti irerekeretwe ntuko cha Ruaru gicigo kia Igembe North nikio gitongerete na makarika jana kwewa twana agitariria kimako kiawe mubunge wa Ntere niwe Julius Ithatu munorete achiari arimo na agwati mbarubange kweza amwe na kuringanira ome na mathugani okireta gari aria guchwa Ntaira iria igakura gicigo kiu maukune jamantu jatibui bobo nikenda gutethereria na bare gicigone kiu kwethirwa bakigwata
mathomo jao na gukinyaniria umbani bwa iroto biao. Nicholas Chabare oringi na Nteto nkuruki. Igembe no tutisa saweni. Ugwati muno bwaburumirite nterino chegembe nothi mantoni mege kithomo ni ana abari kuona kana bakigwata amimba bari chukuru ontobura kinya mujumbe wegembe nothi ton Julius Ithatu akuga na thuritwe ripoti irerekete na kuonaniria ati egembe nothi kwena ugwati itabobu akiuria chiari bathinambe na kumenyera ana abao nonto okaumo okathina kaithagiro karenja ya chukuru. Report ingi ndona survey ingi eriti ya mantu ya early teenage pregnancies ugakolelia Meru, na particularly this age, tuari na around 24%. Uno ntuwa kieba, ntuwa wikumiria. Uwe kweda kwera ari betu, ndakachi yetu, ashiari betu, ashiari muno ibari na nabo. Watira mwarimu wake nafasi. Nontu mantu ya tekareka inya chukuru. Mantu ya kareka aria na barenja. Kama ita ayo chukuru. Enduri tira mwarimu mantu ya kurera hari kana kurera ndaka na mwarimu rai nabo na isa sawa mantu ya kuthukira michi kuna michi na watu na majukumu ma reverend ma pastors leaders ba community untubu butete taboya nonto kurigana wa kuona haiko mzuri Nkoroki yogu na gutara kinya chiari na ana bao kinya mono barabethagiro bakithoma chukuru bakinuka ibatige kwithunganirira mantu mathuku mono kuthia tuniti utugu ontu baithiro bakithoma bakibenya kithomo ikyo ikathina mbena kubaguna aki mantu atuniti madhaya tairite muciari agaguthari in control na kinya nara muciari no ati in control uri muritwa no bati kuumia kwina mantu ya kawaida na kwina mantu ya uitethia tuya kure arito baraba umite kinyira twita deprived environment eno ntotomba kwina muciari agathwa na kunywa yake ati kuya kinyo tukwa wori chukuru wo mawa ita high school utumbo churi mbio irita high school ukitho ukinya high school tukawaka weregirita aba uringe kana nyukwe ayo kweleza mantu ya future wewe na nyawo umochinda muciari woku ambothenya na usanda tu kinyari na uciari angwenda kwari to betu untubura hangent iki certificate yeku yangi yo toro ya Kenya ku withdraw forecast ukolera china witite kuko na bata tina umite ugakuthwa kinya umite nja itino weso nara tumite badu tumite nara tuita asolas lakini na kwenda wote kuko na bata ku muchungu mwendo ne andikite antu the most important thing in this world, it's not so much where I am, but in which direction am I moving. Kumegebe North, Button Class, Chabare. Nzemwe ntere chairinde wodi ne akirangondu netigi mpione nyuma ya nyomba iria barakaraga kwethwa burune mwanki jura kaumokaju mwankira thaizi gatamenyeka njaizi nethiritwe gita thara ya mamilioni jambeta aria gutigintu kirabethiritwe bakionokia kiriro nande ne kirithirikari na ntu bawendi bubwega kubaigirwa kiao na kubaringa njeki na into bya gitumi kenda bomba gucokanira uturo bwao. Marion Karugi na riboti iji. Nikeba kira kitambite ntureni ya irindie wandini ya kirangondu ndene ya ishombunge kia Gembe Central nara mwaki yoreketi yote mantame na kuedhia nyumba nkuluki ya idhano untobutiete akari na ene nyumba ina kimako kinene. Ni mwaki kukwerekana yoromire mathaa ya thaa imwe utuko mwene nyumba urokumenyekana ya Felix yari kanisene na raturi barasiumire na kuoria indi jwarema na into bionthe bya ithira tureuthirwe mbune anturi babange barari ukue bakiwambu turagona tureyohumbana kisanga saka mwanki kingi sana tutekumeina mwanki ruma nonto yagaya ruma o nyumba irio tureyire utuko tukiya nyumba niyere sionthe no turamenye mwanki nara yoromete tukiya nyumba sionthe yire uteratiro kinyemo utekinyaga nguka wekera utekinyambi kana mbi baratiro nabio baratiro otheri wo kwatwika manjirani ya ekweya baikweria kinya kuoria mwanki ni yuraremere kwatwika kinya kanyumba kalapo kuona araura bibira akatetherie ni tangirari araura niro riraturirwa rurari kuo turatura turaomba kunia ni cia mwangi yuteka hivi kanyumba kala katiere mwangi wa tusindi inya lakini katwele mulugwe bwa no ntote muntu nyomora la ere kana mwangi yozokia muntu nyoriko lakini nto bionze bya nyumba bya nja
yondo se gatiari poito kwa mulungu bwana ntubwa kutwakinya favor kwa timu ntukinya umwe urangiri kimwanki yu akiaria na kithikiro mwene muciĩ Felix ariwa atamenya buruka umoka mwanki uyu mutiite thinene na mpione amwe na family yawe ngire thimo raundi mbere ndaita yire ndaita ri kanisene nyondo ne mtu wanchumbura muno ndatura ndamura ndi kanisene nwambira kwa kwiku kuyeyu ni ntomba kuina mwanki uyu rumena ntaka ndaringirwe nikangetekana ya nturi bakuwa lakini ntobire inene nizogire ngai nkatho nontu bantu ribatire ngui nene na indone bena wendo ku nene muno biranki umba kwa nto byako birali nyumba certificate siana taito siakwa na into bibinge birali nyumba ya muhimu ibirairire ku ekirero kinene ne thirikari yumbe kwithira kilunga nturene na kwithirwa ikiona bora yotete muciĩ nde batu tuguromba nete yo kinene nya MCA betu na tongori betu bonde batu support antu anontu ba muciĩ antu bai barairiru kila kitu utebi birombe girotete kwa muciĩ into bionde biraire kuromba kwete yo kinene ukibwira thirikari tutethie ni ura gukumba na kinya atori gututethia gukumba ni kenda kinya na betu bakona kibira bawikira bateona kinya kanguka wikira bateona kinyambi ende mulungu naratutetherie ute muntu umbete kuya nkiripotera Weru TV nturene ya Irindie wandini ya Kirang'ondu Igembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenya Onde chukuru chietete na mbere kuremwa gukinyaniria mutaratara jwa CBC ni untu bwa kwaga mathagaja gitumi ntuko ya narua chukuru ya muthuku ni amukirite mathagaja gitumi kuma kire kambuni ya ukinyaniria niyo Safaricom rungu rwa mubango jwa ndoto zetu chukuru ire nande erengenda kwa mukira utethio bubura ni amwe na sarani chia gutuma ni boritwe kwethirwa bakiandika baruga kire kambuni ukenda bekirwa mubango ne jojo zwa gitumi Moritani jaja CBC niza gitumi gutikira mwana ne akomba guchiandika wewe ngwa ntukone chao kabere warira chukuru mbinge aga Kenya ikorea Kenya mara ya kwaga intobia kugana bya gutumira kiri kithomo kya mawara mwanya kiri mutaratara wimbe wa kithomo wa CBC chukuru ya primary ya Mukuthuku irairi wadi ya Mugwe niringitwe njeki kiri kithomo kya home science araba mukirite sarani cha gutumira kurutana arito gutuma kuma kiri mubango wa Safaricom Ndoto Zetu Foundation akinenkanira into bibi Michael Mutweri uranwe murugamiri wa wendia rwongini rwa Safaricom rwachuka ariuga mubango jo injira ya gucokia guoko kiri mugongo araukurukira mubango jo bejanaga mautethio mithemba ithatu. Basically tunaangalia three categories za Safaricom Foundation. Tuna focus na education, kuna health na economic empowerment. So siku ya leo tumekuja hapa Mukuthuku primary, tumepeana sewing machine 3 hapa Mukuthuku na overlock machine moja ambazo ziko worth 100,000 na itasaidia wanafunzi ambao wanasoma masomo ya home science na kwa kupata skills ambazo zitawasaidia hata wakitoka katika shule hii. Arimo amwena aritoba chukuru ino ibakenerete utethio bobo mono bakiuga bokaigwa borebo kiguni mono kiri aritoa ba grade 7 kiri chukuru ya junior secondary. Kirathi gietu kia junior secondary ni kirathi tuukitie home science iri subject imwe ya tuthurite na macini ino ciana ino cia mitumira cia umba utumanguo makiuma goko cukuru ino makaomba kwithirwa mai na kosi yao iria mankiuma makaomba guceria mbeca nayo. Nenguga ni wega muno kuri Safaricom Foundation onto aguturetera macini cia gutuma ni umabo Safaricom Foundation yotwiraga ndoto zetu ni uma ndoto zetu igukinyanira. Nenguga thank you muno ndo Safaricom nunto gutufaindisha na macini no igatuma mama malega kuona wira makabata kurutha mawira mau mangi. Mutweri akiuragia machukuru amwena akari batomere munya wa mubango jo kuromba into biraba kenda bya gutethia mugongo. Visit any Safaricom shop, watapata forms za kujaza hapo na watakuwa na kama wako na project ambao wanahitaji kupatana na Safaricom, na pia unaweza angalia katika website ya Safaricom Foundation kuna
forms ambazo utajaza pale, na zikiwa reviewed unaweza kupartner na Safaricom na support any community project that you have kwa community, either ni education ama ya health ama for any economic empowerment project. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Tutwa mutumana nchoro iboroni mwecha nteri iria chietete na mbere gukara mundu nene wagibwa stima kinya kwethirwa ni rurwimbo baringiri muno kenda kweza na kura chao kiri kithurano kia mwaka muthiru. Baruga wagibwa stima niko kaumo gaka nene buruka wagagia utuko bakiwa kinya imwe cia biashara iji niremete buruku thegea ne boretie mubunge wao mugambire ndikire gutigira ni akwithirwa akiojuria wira ne bore abekire bwa kubaririkana kagitenega kampeni. Kevin Kimathi gaturingecho akaribo bantu besenchoro iboro mutomana tuto na nturengi mwanyirithi olongirite nterejibo riboriti mabunge wa bore mugambire kiri kulikana wira ne bwawe siasa ne buru bobo atenera manya ya stima ontuku ankwenda kuromba munene wetu stima no ntutatu kuromba yeka itugwirite ntuko nyinge na uwe uri aja we kampeni ne aja ncholo iboro ugatire ugatunengera stima ankwenda okwira munene uwe uakala yeka uromba kura na stima chietu eto twekere stima mheshimiwa nontu no twirire na twerana na uwe ugatwekera stima munene okwa olikana twe factory tutwa narea ria twathithite kiatho gia kuru kwa tuka twambire kulira nyama mundune twambirie okura ikingi bia factory bia minanda kenda tu wakiria mwanki umba kuruma inyaka nyama na oni endo ke mwamethe kwa neje kwirira kuguru au tugia tukwakiritie mwanki utuku ninda gwana ndio tunge nkauga munene okwa tulikane au factory ewe tutwa ewe ri au twawakiritie mwanki munene kuga nturiri twitu baba munene twi mundune nture mutuma yonthe tukaraga mundune tulikana munene ituje nwitangu gibwega turetere transformer twikirwe stima na kuringa na kinyamara kirebo kulukirega kaita bakendo tethio bukoni stima na au twinoke boboye ana beto bate kumba kuthoma ana beto intandikira twina cio na imauta nayo jaraurire uria turithwa tukithoma tukugeria uria tumba kugura tunyomore to stima tugurawa twacora bado munene tutikumba sima hii wikari yeko oringa kampeni nacio ndenda na ndio ingie manto ya buru mheshimiwa totige kuina stima na ndio tukuina miaka eyo kale 10 okay ya na ndio gatwira ate akaire olega gutwikira stima na ndio ja oni mbetho ambije manto ja wero ndingi na ndio te mwanki urio na una nkenda kunorerwa echio na imbije kunora na nkenda manto ja maingi muno unonga nkena matutwa kanga itianchoro iboro bara nchoro iboro bali mwebeta kuledia ng'ombe muitune ibetire uwo ukeyo ketheri kuingirwo te muntu weku ngachoka necho kaire ngeta kunorerwa tutwa kana ndetha tutu nya abonge to maiki munjaru ateku nkena maruire kanga tumania no ntuinogere nya igweta pikipiki ningatumania into bibikageta ata bikena ma kuthithirwa ruire na bunge tumikyo kure wire ne buku ingwa mpe muno nteri kumaninya wagagia bukari bure bakuwa buruburu mania wa stima ntere oiji ndimwe kinya nturene na uno ntu nyawe ngwa munene nukumenya kinya thano kuthongi ndegure nde nthiguru mboto mburu gutithongi twire mbuthuro nya kumbuthwa twanite nturene chietu nyamburi irito tikumenya no weta no ntute weru ito kwenda kawaru kau nyaketho gece kiurite nya muntu athara wa muthingatithio kona chat ira ne umunene tuchiomeria munene turikane ruire rwarera na stima icho thina yetu na ndi kwa cukuru itu gukatha buru munene na ituje tugetania nagwe mwanka rira gukombikika nkiripotera Weru TV kumabori mbita wa Kelvin Kimathi. Ibwega Kelvin Kimathi nkatho kiriugwa mutegeri kwithro watanrite na bo twikire Nteto chetu cheru Ithatu tuchemanie rojo rukire ndene mubango jwa kugukianga kwendera utuko bobwega beta MAUREEN kinya mona neto mathithio ni Purity Richard.